Awuyithi ngale emadlatha mnyama, emadlatha mnyama, mase ukukhuluma thina sekukhuluma bogcina. Ukhuluma bogcina ngempela yiToji Nbheve enkandla. Yithi amahwanqa, yithi Bhevule enkandla. Abekho abanye. Abekho. Njalo ithi wangilahlala bani. Jena mina dala wangibukisela ninabantu. Angazi uqhamukapi. Dali wangithinta kabili wasuyazumeka uliqhude wena no otho qhamukapi utshwala abantu bahlula utshwala bahlula utshwala ku Facebook bahlula utshwala mfowethu abantu bukele Perfect TV emakhaya nganimukela sibuyile ke namhlanje ngisukile le kwahlabisa ngidabuka khona ngabheka le enkandla emahlatha amnyama phethe nawe nguGqiza indoda egqilaza kakhulu la ku TikTok online ivalile ngengoma ethi ialbum yakhe ayikhiphile enkandla owakhanyile ngwane usuphakathi ku Perfect TV abantu ade bekudinga la bethi le ndoda egqilaza kakhulu athe ngiqale ngiphuze la phuza mfethu cha mfethu uGqizile lo mfana senkandla ihonqa lenhlala beyisola le njengomthakathi sibindi yabulala sibindi yaphilisa kwayishola intombi ijolela isoko baba ongizalayo loyo mfethu ngiyanibingelela nami ngibingelela nababukeli emakhaya hayi mfethu hayi ngibambe nje ithambo uyena lo muntu engimthita ngempela lo Gqiraza kanjena base lokufuka ngawuthatha ngempela ngiyaxolisa nje eqala ngixolisa kubabukeli ngiyaxolisa abafowethu uqinisa isandla kwezinye izingane bengaqondile nami nje shuthi ke abadala abangepha amandla amasha bhala amabhalana usengibhali igama lami hayi bafowethu hayi angikwazi nokuthi ngiqala ngaphi mangithi idalwa ngithinta kabili wangithinta kabili ukukhuni ngithwa ngalelani ngithi amantombazana ayifana lokhu nikhuluma amanga ithi insizwe enkandla hayi iyekele ivale mfana yabona ke lethi yithi amahwanqa enkandla awuyithi inkandla emadlatha mnyama emadlatha mnyama mase ukukhuluma thina sekukhuluma bogcina ukhuluma bogcina ngempela yiToji Nbheve enkandla yithi amahwanqa yithi Bhevule enkandla abekho abanye abekho njalo yithi amahwanqa hayi kuze nangendlela osho ngayo akho into esiediwe iphuma nje izoba linjalo yabo nje ayikho into mhlambe ngiyengeza bethi ngicula ngo-auto ngixake ukuthi hawu mangithi uyena ngitshele wangilahlala bani jena mina dala wangibukisela ninabantu angazi uqhamukapi dali wangithinta kabili wasuyazumeka uliqhude wena no otho qhamukapi utshwala abantu bahlula utshwala ku Facebook bahlula utshwala mfowethu abantu abafuni ukwamukela nabaculi ke ngeke ngezwe nabaculi umuntu ahlule ukuvuma ingoma yomunye umculi akhuluma eceleni hayi la bacula ngo-auto bacula ngo-auto tone yini singakuzwa wena hamba ucula ngawo wethu uhlula ngisho umona mfowethu utshwala bahlula utshwala labafana bahlula utshwala ngeke sibancenge thina yithi obhudi ngeke sithi ibhudi kibo akhohlwa yithi obhudi ngeke sithi ibhudi kwabanye abafana bangangathi bekubone lokho mfowethu siyazi uhambo laqhiza emculweni aqani manje lude njalo uGqizile mfethu ubani ngahlahla uGqizile uGqizile usamukelo Christian Khanyile ozalwa nje uvelaphi Khanyile noSithembile wakamNomini abamzala khona enkandla mfethu uzalwa abazali nje abasebancane nami ngimncane vele ngi90s mina ngisemncane umuntu angathuswa amadevu nje lawa akhathwe kanje bese nje lo Bhevula lomdala cha umfana nje oyi90s njengabanye labafana basemculweni lezi izingane lezi ezifuna ukusiphatha sizingane sonke nje nalabafana abafuna ukusiphatha engeke futhi sizwe ngabo singobhuti nje nakibo ngeke futhi sithi ibhuti kibo bazozwa ngathi uthi Bhevula njalo nje mfethu umculo uqala nini lo luthando lomculo uzothi hayi nami ngiyayenza lento lena umculo mfowethu lokhu ushukela nje ngakini uthi amaqhawe ngakithi angiyenze namhlanje cha umculo vele wakithi masikhuluma eqiniso umculo wasenkandla kwase kuba ukuthi ke phela nakwezinye indawo kuyatheleleka yabona into efana leyo kodwa nje umculo wasekhaya uphushukela waqala lento so njengoba iqhamuka nakithi isebenza ngalendlela iphiwo ziyavela yabo lento esiphiwo mfowethu ifika iveze ukuthi khona bese khamba kuba khona isikhathi sokuthi kumele isebenze yabo ngeke kuze uyiphoqe ukuthi ngoba wena wazi ukuthi unesiphiwo noma watshenwa sekumele uphoqe khona isikhathi la khamba khona
iveze ukuthi manje ifuna ukusebenza yabo nathi sifile emculweni sasebenza mfowethu mina ngacela ngiqale ngibheka noNdoni lapha ku album yakhe noSaliwa ku album yakhe kanjalo singangena kuma featuring ngaze ngavela kule featuring kaSaliwa le ngoma etrend kakhulu ethi wemfo wamsezana kwacaca abantu baqale lapho ukuvula amatable ulaqhizile lo ubani lo yabo baqala abantu nginothisa lapho ngithe ngifika nje nesigubhu sealbum uDonkane ngubeke la kubafana unqumisa la uDonkane bese kuvela abantu sebeshile bethi ayikhona ingoma kulofana impela yeah bese beshile abantu mfethu ngiyakuzwa khuluma yabona khona esinye angazi noma yisilwane noma yini enye ngibona ngathi mina idlalela indima kuwe ubiphusha ngayo ugqizile bese simazi uhleze noSaliwa no yeah but TikTok mfethu uhlezi lapha sekufica ku live ushaye no live ucula ku live lapha ku TikTok abantu bekhombisa nokuthando ubaphusha ngayo yonke indlela sasizagcina nathi ngobusho bazagcina samjwayela ukuthi awu akemlandele le ndoda nilandele eduze le ndoda lena cha mfowethu mangakutshena nje futhi uTikTok uyaphusha kakhulu futhi TikTok mina ke uTikTok ufana ne-home ground yami ngoba abantu ngifike ngabaphatha kahle ngabaxoxela zonke indaba lezi abazaziyo nabangazazi ngafaka nengekho mfowethu indaba abantu ngabe ngifuna ukuthi ngiyayazi ingqondo yomuntu mina ngidije umuntu ngathatha ingqondo yomuntu ngamenza wa concentrate kimi yabo ngoba ngazi ukuthi ngizokhipha ialbum yabo ngamthatha umuntu ngathi anganake mina uma ngiqhamuka umuntu akaphendula amehlo noma ngathi unake isoka lakhe owesifazana akabuke mina yabo nangempela bese kunjalo abantu bebethi besakhuluma namasoka manje ngaqhamuka ngavembuka ku live wathi Gqizile join athi umuntu anifakeni ubani khiphani noma ngathi indoda yakhe khiphani ngiyakhipha akhipha indoda yakhe afake mina ngoba kunalento afuna ukuza nayo ethelindele lento ngimtshene ngomsebenzi wami uthi awuGqizile uyaza ngosuku oluthile ngingene ngishaya ingoma ezobe zikhona ku album kuthiwa wazi wacula kamnandi yabo lo nto leyo mfowethu enye yezinto engisize kakhulu mina uma sikhuluma ngoGqizile ngisize kakhulu lento yo TikTok yabo ifana ne home ground ke vele kimi mfowethu asikwazi ukunaba kangaka singayibalulanga indoni singambalulanga uSaliwa Undoni mfowethu noSaliwa abafowethu engisebenza nabo emculweni baphinde futhi bebe sibe ngabandawonye ngoba bazalwa ekhaya kithi bazalwa ugogo mfowethu uma wabo kahle uzalwa kithi uzalwa uMakhanyile uma wabo so futhi nginalento yesidalwa nje simile sithi lezi ingane zizophumelela ngisho bengavimba laba bayitsheni bahlakaniphe kakhulu bezami ngeke bezami mfowethu ngeke besahlule ngeke uhlule idalwa zabantu abawu3 angabo unjani ngeke mfowethu uba wena uNkulunkulu wasemhlabeni ngathi thina sehlula abathakathi sehlula izalukwazi ezayithakatha izinto ezinokuyibuka kunamhlanje samahwanqa nje sabehlula bengafuni siphile manje sesingahlula abafana ama-90s hayi ama-90s singobhuti kulabafana bazozwa ngoJean Bever yithi amahwanqa bazozwa ngathi yithi amahwanqa ngeke sizwe ngabo ngeke mfowethu into umculo nje sizoyilwa mfowethu noma usumoshakele kodwa solo ngoba ngeke siuyeke mfowethu ngeke ngiqamba mangithi soyeka siyekiswa abafana abawumoshayo mfowethu nifika ngomunye ushuni lapha wena Undoni Mabalengo ithi umbiza kanjalo wena Mabalengo mfowethu asaliwe Mabalengo uke ngididekele uma esecobezela ikhanda ngivele ngidideke ukuthi sekukwenze njani angangena uvele ecobezela ikhanda nje usale ungabisazi noma sekuyizibindi noma sekuyini hayi Luthi kahle babona isibindi vele. Yabona isibindi abasibona mfowethu ngihlala naso mfowethu endlini hleli ngisibona njalo. Isibindi into ongayazi ikhanda lalwa mfowethu hey. Mfowethu ushoni wenu anendlela eniphusha ngayo lapha na bafethu. Ngishaya ishuni namuntu indlela eniphusha ngayo niphusha ngo TikTok for free. Yeah. Anikwazi umuntu. Yeah. Ingoma ihambela bona umuntu oyizwa njengoba ngisho mina ukuthi album enamandla njengamanje ekagqiza. Angisho behleli la ngimusho obingoma ngidlale yonke album nabantu bayasho nabantu futhi ngiyakufakazela lapho nabantu bayasho futhi nabantu bayakhala enkalo zonke abantu bafona ubusuku nemini umuntu akufonele ngishulele athi avela fona akudlalela ingoma yakho futhi kodwa uyasibona isikhathi kulungile kodwa ke futhi ajabula aqede uvala ifoni ethi wow uvala ifoni uqhutshekwe futhi bafona nje ebusuku lele mfowethu hey injabulo abantu bajabule mfowethu
bajabula abantu abafunzwa futhi abantu bayizwela into ngeke futhi umfunze umuntu uzomfunza unamalini noma imali ngeke umuntu ufike umfunze manje bese umfunza futhi online ukuthi akadlale online ngeke idlale into engekho engasebenzi na online ihamba kahle online futhi kuza kahle kakhulu mfowethu kuyakhula nje komfana ngiyabona kuyeza phela kuyothi kuphela inyanga ezimbili phela umfana hayi yobe kubonakala ukuthi zithini ibalo lapha ukukhombisa khona ukukhula sibonge kodwa noNdoni sibonge noSaliwa abafowethu labo abanye abafowethu labo fowethu engingaqinisekisa ukuthi noma ngakuthiwa mfowethu khona la kushayiseka khona kwamina ngingane ngiyocabanga ukuthi sisukaphi yabo ngiyafisa nabo futhi ukuthi silokhu sibambene noma ngakuthiwa umuntu ufika umtshene ukuthini ngami uyangazi ngeke etshene umuntu aqala nayo kwazana manje ukuthi uGqizile ukuthi ekubene engazi mina yabo so ngiyafisa nje ukuthi sibambane silokhu sibambene ngoba ke mfowethu nina niyayithanda into esiyona kodwa khona abantu abangayithandi into esiyona khona abantu abafisa ngathi bengayona lento enhle abantu abayithandayo yabo so ngiyafisa nami ukuthi silokhu sibambene njalo nezidalwa zakithi ngasijikile ngoba mfowethu uma ukuthi ngempela sibambisene kanje kukhomba ukuthi nazi idalwa ibambisene uyabo qinisile mfethu yabo nje mina esami isifisa ukuthi ngihlezi ngibamba nanje ngisho ngenza ngelinye ilanga omunye ephakame ngalendlela mhlawumbe uGqizile ngabe samhambela kahle emculweni lento abayenzayo uma ubothi kuyagijima nomunye yasala yakhathala endleleni ngidonsananga mfethu nihambe njalo senifuna ukuyisibonela ukuthi abantu lokusabazi thina bevumbuka lokhu bebambene kanje namanje enye into mfowethu thina ngeke silahlekele siyazi ukuthi mfowethu noma kuthiwa njengamanje kuyavimba ukuGqizile ukuthi vimbo mhlawumbe kuyaphesheya uGqizile unezidalwa zakubo okuyizona eziphusha into yakhe uSaliwa noNdoni banezidalwa zakandunakazi neza kwamajole eziphusha into yabo mina nginezidalwa zasekhaya kithi kwakhanyile neza kwaMnomiya neza sekhaya kogogo eziphusha into yami yabo so vele ngeke kuze kuhamba engafani uSaliwa uzokhipha ialbum ethi vimbo ayephesheya yabo ngeke mina ngize ngikhala uSaliwa uyephesheya umsebenzi wakhe uphinde kube nezidalwa zakubo mfethu ezimphakamisayo yabo so ngeke size sikwazi ukuconfuse into enjalo sididiswe na imali uyazi mina futhi imali ngeke sididise thina ngoba uSaliwa uyakwazi ukuthi imali nemali umtshente indoda angizama noma ngo2000 lapha athi now manginemali uSaliwa ethi indoda ngifuna angizama ngemali lapha nali ikhadi uyazi uyokhipha le mali ayifunayo yabona so siphila kanjalo thina mfethu anginakho ukuthi mina manginemali imali yami le yabo imali yami futhi imeli isize mina ngedwa yayibona into enjalo sinokuthi sinomfowethu siyalekelelana noma efika esitoro efika ethi indoda ngibona amabhlukwe la ngicabanga ukuthi vele uzolithanda nawe abangishuthele ngisendele isithombe ukuthi nalithenga yabo nami kanjalo mfowethu mangikhona ngibonayo ngiyamtshela indoda ngibona into kanje ngiyithenge njengoba sihlele kungathi into eningi siyafana sisebenza kanjalo mfowethu asibuke kule album feature amalahla feature ithi inkandla inkandla eMahlatha Amnyama futhi umalahla uvele wangena lapha naye ngathi ngibeka itshe kwabafana wafike naye wahlala entanyeni kubafana wacindezela angiyazi mina into efike yenziwe umalahla ngathi ngibiza nalo leli 2K la ngakithi ekuthiwa limit nalo lafike labeka itshe lathi indoda ayibe nemali lapho ke siqala ukuxabana khona lofana ila ngibone khona ukuthi wrong mayethi indoda ayibe nemali thina singenamali wrong lofana ngizomshaya futhi wrong uthimele ukuthi akaze ngimbone usegolile izinto kuthi uyabuya kusasa manje ngambona limit ngizomshaya ngempela ngoba akwazi ukuthi engavele ethi indoda ayibe nemali uthini ngathi uthwala leli ingqwele futhi ingqwele errong hayi mfowethu nofana hayi ugejile uthi thina sibe nemali so ithatha phi imali masingenayo thina futhi asingabi namuntu wesifazane ngoba ngekho romantic mina uchaza ukuthini uchaza ukuthi nje angibe romantic kanjani imali ngizoyithatha phi awustala phi lena ngizomshala mfana uyabuya egoli waqeda ukungena lapha ifeature ngihamba egoli wayazi futhi ngizombamba ngempela sabuya fethu wazokhupha neNdoni futhi Undoni wabuya wazokhupha noMagugu mfowethu KT ayi banamathisela mfowethu yabona futhi team engiyiphethe mina mfowethu inamandla futhi ngeke kwenze lutho ngeke mfowethu ngempela umfana enze lutho lapha kuleya team ngeke mfowethu kwangena lokho ukhetheni lokho bangena mfowethu yashinga lokho mfowethu angazi nami ngiyahluleka nje mina mfowethu ngizwa ngabantu abamina mfowethu kukhona ukuthi into yakho uyithembe kodwa bese kuya ngokuthi mhlawumbe uyingane
mhlawumbe usewumfana ufikayo amandla ziwe wabantu hayi wena uthi uzozwa amandla akho uzowenza amandla akho uma ungena udlala stage kodwa uma sekuye kuthenini abantu ingoma yakhe ifika kanjani kubona uzwa ngabo uthi hayi mfana ngeke mfana sikuzwile thina futhi siyakuza abantu bayafona ubusuku nemini go WhatsApp baqhamuka kuthiwa mfana uyithatha apha ingoma engaka ngithi mina ngazi lutho mina bengithi mina bengingaze ngiqinisisana uthintile wena bengithi mina ngithe kanti ngiqinisa umbazo ko wethu kanti awuboni ku TikTok ubaleka nelesa samba semali ikhiphile ezinye insizwe iyeke le ivale mfana ivale awungeke awuphiwanga le mali abantu babekhuluma lapha ubazi angibazi futhi abantu bayithanda ingoma mfowethu ngeke mina ngihambe ngeke TikTok ngovuma uGqizile ngivumelana ngabe uvuma umculo oculile yeah lapha ukwina le mali mhlawumbe ungayibona incane inkulu komunye kodwa chaza likhulu Facebook yani usho likhulu mfethu mina nje kwangikhombisa enye into le mali yangikhombisa enye into ukuthi cha amandla wona kusebenzekile kulonyaka futhi kuyakhomba ukuthi kuyakhuleka kuyakhuleka impela le album ngathi ngiyafisa nje nami ukuthi le album ishintshe kakhulu impilo yami mfethu kakhulu ishintshe ngiyafisa mfethu ingoma ikhona manje yeah imicimbi kanjani ukuqasheka imicimbi mfowethu ikhona imicimbi esekhona omunye nje bengiyudlala ngolesihlanu lolya kodwa nje imicimbi yaqhamuka yona ukuthi phela ama date ayo asathe uqhela la ko May June kanjalo amaqasheka nje mhlawumbe uyothi ifike usekedeke neminye futhi yeah kunjalo phela imicimbi into ongathula namhlanje kusasa kuthiwa udlala endaweni ethile ufonele kuthiwa woze endaweni ethile mfowethu yabo mfethu ngiyazi mhlawumbe abantu bayitshela ukuthi awuGqizile ufika manje emculweni kade anginjalo kade usebenza njengoba uthi usebenza noNdoni usebenza noSaliwa siye sakubona futhi koKhuzana yeah mfethu zikhona ingqinamba emculweni cha mfethu mawukhuluma ngoGqizile ukhuluma ngomfana oyibrand ebukeke ekhula ngoba uKhuzana ngisebenza naye ku live manje udlala live kusuke ukhona uGqizile kompucuzeko kusuke khona kweminye imicimbi esike sihambe sidlala live ngiyeke nami ngifonela abantu bethi abantu sibona la ko TV yabo kulezi inhlelo lezi zezoyasha ingoma yabo kuthiwa usikubona la ku TV bafona abantu bajabule yabo so nje mfowethu ibuka kuyibrand ekhulayo nje makukhuluma ngoGqizile buya mfana kuyibrand ekhulayo kakhulu ngeke siyazi into enhle ihlezi nobubi yiziphi izingqinamba oyibonayo wena noma engenzanga ukuthi ubona ukuthi ibulala umculo wethu noma ibulala uGqizile mfowethu ingqinamba la emculweni yizo phela lezi zokukhopheka kuma CD noma sebuka kuyinto ephelayo ngoba kodwa phela basekhona abantu abanama radio sekhona futhi abantu abaneemoto ezisadlala ama CD umuntu mfowethu sengathi engazama uhlelo lokuthi athole CD kumina ngoba nezitolo lezi zama CD sezavala vele akusekho la kuthiwa khona iCD idayizo ithola store esithile yabo sekuba ukuthi nje iCD uyithola kimi uma kufanele ngiyayihambise kwaMaye Gold ngizoba kwaMaye ngibe seThekwini workshop yabo ngibe seAustralia njengoba sabantu nje sebesabalele nase Australia khona abalandeli bethu lapha eAustralia khona abalandeli esinabo lapha eAustralia bafuna ukuthi size khona sihlele nje umcimbi omkhulu lapho sizosilahlekela matata sizolahleka nje mfowethu yabona mfowethu futhi silibone lidele sidelise sidelise nje bafuna ngokusibona ngoba eAustralia siyahamba mhlawumbe siyohlala mhlawumbe 6 months yabo umculo wethu ngendlela osabalele ngayo Australia umfana uke kufonela ethi yabona ngidlala wena lapha emotweni namabhunu siyakudlala lapha ubusuku nemini akhombisa ethi buka kumnyama wena lapho kusemini kuwe ethi buka kumnyama la ngikhona mina ngise Australia ubone nje ngaze ngakhula madodasi amabhunu emobeni lapha nadlala ingoma yakho amabhunu amaplaza lapha nadlala ingoma yakho ko-Australia kunzima nje mfowethu umuntu uyakhula inhle leyo nto bafethu umuntu uyakhula inhle leyo nto leyo siyafisa engathi online ngabe yona abantu bengawujwayela kakhulu online mfowethu ngiyafisa nami awukhopheki online nezingane zamares ngiyacela futhi izona engicela kakhulu ngoba zibuye zibe nalama data mahala lawa alokhe active umuntu awushaye nje urepeat ashaya urepeat nje ayibeke kufona lale avuke kusasa noma engayiyeki lokho idlalile mfowethu
mina njalo impilo yami izoshintsha ngapha nama advert bengaweqi mama udlala nje ingoma idlala advert ungayeqi ko YouTube umuntu ayeke advert idlala iphele ungene ingoma ungene advert iphele ngoba lo advert ikhokha kimi yes yabo izinto lezo zonke futhi ezosilekelela thina njengamaciko amasha afikayo ngoba umculo wonakele kodwa uma ungidlala online akekho umuntu ozothi hayi ungakwenza ukuthi Gqizile akekho umuntu njoba ungidlala wena lonto ikhokhela mina straight yabo so ngiyafisa ukuthi abantu benze njalo mfowethu because uselapho na Gqizile mangeqi advert imali ngena ku ngena kimi mfowethu ekugcineni bese wesisithi uGqizile wayenzani imali yo music bese uthenga into uthenga CD ka 5 rand emgwaqweni mfowethu angithi yabo nje ngoba usuku udlala iadvert le advert idlala ngomeni ka Gqizile yabo so le advert izokhokha kimi mfowethu ngoba idlala emsebenzini wami yabo idlala emsebenzini wami lento ifana nokuthi kudlala uzalo kube ngene iadvert yaka Shoprite yes uShoprite ukhokhela uzalo ngokuthi udlala ngesikhathi sozalo yabo so njoba nami kusodlala album yami umuntu esengomeni yami ungene advert ikhokha kimi yabo mfethu omunye uzodideka hayi uthi ikhokhela abakubo abaka YouTube cha ikhokhela mina njengomnikazi wengoma njoba isuka ingena nje esikhathini sengoma yami yabo mfethu ngijabula nalokho uthi uyazali izinto zo YouTube ya into enjalo futhi amanye amacika awazali izinto lezi mfethu umuntu ufakela umculo wakhe ufakela umuntu ufakela yimini wasine perfect imfakela umculo wakhe mfethu imali yonke ize kimi uthi ambuza umculi kodwa uKasambro khamba kanjani mawudlala okhozini ethi angazi ngimtshene mntayibo mina uSambro ngisendela ama-email mina ungitshena hayi sengingeza ngizoclaim imali yami engaka yabo kodwa akazi yena yabo nje futhi uma uyiciko awuyihluphe ngolwazi lomsebenzi wakho yabo yes fanele futhi uyihluphe awuyihluphe ngolwazi uyihluphe uyihluphe ngokumaketha uyihluphe nje futhi uyihluphe moyiciko nje mfethu ibrand yakho ayingahlali into esizwe la Gqizile aka singazi uGqizile manje lokhu simaze nje yabo nyawuza kufanele ngabe kusaba lo Gqizile lo hayi mfethu akumele mfethu ifuneka igraph yakhe ithi yabo nje ngonya kumele ukuthi makuphela lo nyaka uyayibona njalo mangifika mhlambe ngingabe mhlambe ngiphume meeting nethile ngiphethe isikhwama se laptop yami yeAppula ngilibekelana ngidila nomsebenzi wami la laptop yami yeAppula kathandi akhulekile phela ngela kucaca ngela kucace mase kukhuluma amahwaqa Jean Beva caca yabo izwa kahle mfethu nje futhi abaculi mina mfuthu engaqinisekisa abaculi abayihluphe ngolwazi umakethe uyimakethe ngendlela ongayimaketha ngayo mfowethu lonto ayincane yes hayi ukuthi uhlale nje wena ubheke ukuthi hayi mangikhipha iCD kuphelile gcina ngizokhipha iCD ngahambi iCD hanjiswa ukuthi ucule futhi ucule ngempela uyimisela bese uyawumaketha umsebenzi wakho mawubuka wena yile dala ukuthi namanje oShoprite beyama brand amakhulu kangaka kodwa ekwazi ukuthi ayimakethe ko SABC1 ayimakethe ko ayimakethe njalo no KFC ngoba akekho umuntu ongawazi uKFC yes kodwa namanje basayimakethe yabo wena uyini ke wena ke ukhipha iCD engaziwa bese uyahlala ulinde umcimbi ulinde impucuzeko eyodwa ngonyaka ulinde yona ulinde umbuso wamaciko hayi makethe umsebenzi wakho mfowethu kube wena uyihambise phambili into yakho okwedlula yonke into mina mfowethu mina angimthanda umuntu ongithatha kancane angimthanda umuntu othatha kancane umsebenzi wami ngoba umsebenzi wami ubalekile kimi yabo so umuntu makathatha kancane umsebenzi wami mfowethu ngiyaphuma kuyena umsebenzi awuhambe phambili ezinye izinto zize ngemuva yabo kuma yonke into mina mfowethu njengamanje into ehamba phambili kumina umsebenzi wami okulandela okunye ngemuva noma kuthiwa lezi zinto zothando lezi zomathandana beni mina kuza ngemuva kude kabe futhi masikhuluma ngomsebenzi wami ayikho into engangivimba mfowethu ayikho mfowethu ngiyathanda umsebenzi vele ongathanda wena uba uzothanda because uze ingoma yabo nje iCD yakho ngitshela iqiniso obi kanje wena Saliwa uyimisela kwethu ingakaphumi ingekuyimisela wena imarketer wo TikTok onke ama social media o WhatsApp yonke into bekuyinini mina ade ngazi le CD ukuthi izophuma mina ngazi last year
ngikhumbula kahle ngihlangana nale KK yeah usho ukuthi hayi nawe uzokhipha umsebenzi omusha kanti ngithi nini kanti qala unyaka nakhona wathi uzokhipha umsebenzi ayishiwe idate kodwa iyaphushwa ukhombisa ukubaleka kwebrand yakho yeah futhi ibrand manje ibrand yomuntu ibalekile mfowethu ibrand yakho kufanele uyiphushe wena ungabe bikho umuntu ozothembela kuyena ukuthi hey ngithembele koba mhlawumbe ngithembele kuyimanager thina yithi imanager nazo futhi imanager mayifika ziyozwa ngathi yabo ukuthi okay silala sikhona masisuka la siya la ngoba le manager bafo ifike kuwe ingazilutho yabo ngomsebenzi wakho uyithi njani nakho ke bafo masuka la siya la masuka la siya la siphuma la siphuma khona yabo phela yini amahwanga yithi amahwanga imzili iphethwe yithi njoba sama owner nje owner la senkandla ngisikhulu ngisigwili sasenkandla ayekho Saliwa isigwili sasempangeni ngapha owner la khona siphethe yonke imzila mfowethu yithi amahwanga enkandla yitho Jin Befa lapha fethu awakho suvala naba bukele bePerfect TV cha mfowethu ngingathanda nje ukubonga kakhulu kubabukeli bePerfect TV iphinde ngibonge nabantu abasupporta kakhulu umculo wethu online mfowethu kubabukeli bePerfect TV ngicela belandele uGqizile emapageini akhe mawuthe nje eGqizile usuphakathi epageini lami liyakhula ngamandla mfowethu abantu bakhombisa ukuthi ngempela lento bayayizwa futhi bayithanda liyakhula ipage lami mfowethu kakhulu yes ngiphinde futhi ngicela mfowethu na online ukuthi besidlale online futhi noma kuthiwa ingoma ungene wayidownload kodwa mune data mfowethu ukuze kusasa impilo yami ishintshe ingoma ukuyidownloada kwakho futhi downloada once yes ufana nomuntu othenga isinkwe store wasidla saphela yabo yeah noma sithathe yosibeka endlini sibe khona endlini engabuyele store yabo uma kuthiwa nje nase sinkwa uwedwa endlini uthatha islice esisodwa namhlanje nakusasa uthathe esisodwa kiso lesinkwa siyophela nini ukuze ubuyele store so manje uma ungidownloadile wena once wangabe usangidlala online yabo so ufune ngathi noma ungangidownloada mfowethu udlale mune ingane endlini kodwa ubukhumbula ukuthi mina ngiyasebenza la online futhi into esisebenza kakhulu into ya online sikhuphula ibalo lapha yabo ngoba ungidlala lakho lapha ko YouTube ukhuphula ibalo zami nabanye abantu namanye amagender abonta hey khona ubani abantu abaningi futhi sebehlala no wifi manje emsebenzini eqoleni emaresi vele nje uyivule uyishiye kanjalo usebenze nje mayifaka kumute yabona mfowethu kubeka idlale idlale yonke album kaGqizile nama advert uye kanjalo imute nje futhi idlale mfowethu nami ngikwazi ukuthi ngibe nemali kusasa ngiyothi wow ngihamba ngemonto yami ngikhandile ekhaya amandleni bafowethu ngidlala nje online bafowethu ngiyayicelela lapha ngiyihwanga fethu kuyazwakala ekhaya yaphi before uphume kunequiz iquiz kodwa yambalekisa uSaliwa wabalekelana awu phela manje ufaka oSaliwa amaquiz vele ngeke ngabaleki akakwazi ungabaleka uSaliwa lapha fethu iquiz yethu nje kusuke kuyimbuzo like ngithi Perfect TV or Red TV 1 ukhetha nje uthi hayi hamba ne Red TV 1 shuthi yona ikhetha hayi ngoba Perfect TV ungayikhetha ngisabanyana oyifuna sisho nje kanjalo abantu nje Perfect TV or Real 1 cha sengiyabe ngenza isibonelo singayiqala ngayiqala kodwa ke phela mhlambe khona ebuyeqeke ngenxa yesimo yabo njengoba siyinkololo nje kubantu khona ukuthi umuntu ayithatha into ebepersonal ngalendlela yabo kuyena ukuthi awu ubani kanti ubheda kanje yabona uthothi nje obusho nje wona ukuthi sokuyingcokolelwa into eyicruise yabo omunye akufika njalo kuyena yabo lonto leyo hayi vele nathi inhloso wenza kahle thinta leyo kusengayona ukuxabanisa abantu na noma mesiphethe uGqizile waseyata lapha lento uma sesoyiposta so thina sibona into yokunandisa ngoba wena usukuyidlalela nawe uta lapha umuntu umshaya personal so noma ukhola umbuzo obona uthi nawe ayi lo uzokugejisa uyeke mfana uyivala ngempela asingaqhubeka nemibuzo yakho mfowethu yaqala ithi limit malahle hayi wethu bonke mina mfowethu ngiphikisa mangithi bonke abafana bakithi bonke lapha futhi abanamandla balwayo bawudlame banenkani liyalo neli 2K eliyalwa mfowethu eliyalwa akabona 2K lilana ke mfike ngempela ke uma lahla amahwanqa ke vele isibambe nabo bevule isibambe nabo lapha emahwanqeni ke ngcobo
Mavavi. Ayibonke futhi. Bonke. Ayibonke futhi. Bonke. Ngithi one bonke futhi. Obhuti abadala. Obhuti abadala. Engithi bhuti kibo. Obhuti amahwanqa amadala lawo esiwahlonipha kakhulu. Ngithi uTshatha nomcineka. Ayibonke ngoba sibadinga bonke. Ngeke futhi uziphethe umuntu oyedwa kubantu obhuti futhi kubantu okholela kubona bonke yabo. So ungancamela kuthiwa bonke futhi mawuhlula lokho sokushaya njengamahwanqa samahwanqa sikushaye. Nje ngeke futhi sikhethe one. Hayi bafethu le interview ucabanga ukuthi uyivale mfana ngoba ngithe nje usisibhaxo vala ngoba kuyozakhala umuntu lapho uyozakhala lo muntu lona. Ungikhethe oyedwa kobhuti. Vale mfana. Buwele Perfect TV ngiyathemba ukuthi ijabule kakhulu interview kamnyama asibonga kakhulu sithi nje buwele Perfect TV. Inamba futhi kodwa bengayishiyanga nina. Inamba izosala nama social media ungifuna sale futhi. Yeah. Inamba futhi ithi 076 60 yes 76 707. Phinde mfana 076 60 76 707. Iyona number kaGqizile. Yabona ke futhi ke abantu abangicela uthando ke bengezi kanjalo mina kuminyene vele ngibhizi ngomsebenzi wami ngisamisi yonke into ezothandweni anginamuntu nje angafuni lutho kume yonke oma bengane ngibathini wo ngibhizi njalo nje lapha ku Facebook mawuthe nje @Gqizile suphosekile page ni kaGqizile aziyakhala kunjalo ku TikTok Gqizile05 suphakathi njalo ehwanqeni usuyayibonela ama video uyabona yonke into lapha uhleke uthi wow kube mnandi kunjalo ushivalo ezikhulumaza zangapha komhlanga mfowethu yabona nje mfowethu yonke into yethi phela abaphathi bemzila vele kunjalo bukele Perfect TV sithi nje thina hamba subscribe ulike ufike futhi ushone ku YouTube subscribe nasephephini ethi Gqizile mfethu usupport sithi njani thina next time ivale mfana awe